Ja sam doktorka Verica Kaplarević, lekar opšte prakse na specijalizaciji iz pedijatrije. Ja sam 2. godina specijalizacije i deo Medigrup sistema sam 5 godina. Pa, rekla bih od uvek, još pre studija sam znala da je pedijatrija ono što želim. Svakako rad sa decom i naravno to što pedijatrija pokriva veliki, da kažemo, i uzrasnu dob i ima širinu što se tiče patologije. U Medigrup sistemu radim već 5 godina i prošla sam razne te kategorije rada i svakako je Medigrup meni omogućio da dobijem specijalizaciju koju sam od uvek želela, dakle da to bude ono što je moja prva želja. Iskustvo i znanje starijih kolega u okviru sistema je naravno dragoceno i znači svakom od nas to da imamo podršku i komunikaciju uvek sa kolegama vezano za bilo kakvo pitanje. Svakako kroz rad na pedijatriji, kroz eventualnu subspecijalizaciju i edukacije koje nam Medigrup sistem omogućava. Medigrup zdravstveni sistem svakako jeste jedna od boljih opcija za obavljanje specijalizacije zato što nudi mogućnost izbora specijalizacije željene i podršku u svakom trenutku. Dobra organizacija je ključ uspeha.